Publish pun perlok bara. Akan ni ke video ngan betul coach speech pangkowe ke film go balai kateng. Open the water to a drive. Padia kan ni ke film la palai pai ban akas nem ar jaran reo. Akan ni ke film ngi is pangki cikrup ki bro. Kini ki bro kala lek kai no spteng go we ke doriau. De kita ke jing lek kai jong ki kalong pan bani ki ke bas ngam si do kata-kata. Pakalong to ke jing ma ke pakrau bahai ki. Tang nak kadang pakile tang kan dia di ke jing pakla. Di perlok bangin tip berok sepang ke story. Aling ini pej hado bokot jong ke video. Apa sana kan jong ke film ngi ino ya ki arngut ki bro. Kawai ke bakerteng ke Amy. Barulok jong kapar ukerteng ujem. Kini ki bro ru kila don ya kawai ke kon ngentei ke bakerteng ke Sarah. Kini ki bro ngilatip bakila mut na ban lek ke Mexico. Pala don uwe perlok jong ki ubabat de ukerteng usak. Adin ka to kan ipat ngilio ipat sa arngut ki bro ke basyong da kabaj. Ngilio iro bo tau de usak bat kalok jong oh. Adin natapak ngilio ino bakini ki bro ru kila poin akata kasaka bakimut ban lek. Demta borok kelas tahun ban rung sakabot. Pada kini ke portang ke imihi ke bedeng ke live second. Namar bakal kemawi ke port perang don okupa jongka bar ulayap iru opo jong ke duriau. Akum ta makaro kalau don gajing septeng. Barkam lesengan maru ban lech ke bedeng duriau. Ada natang ngile iba borok kini kira stang ban yet lenti. Barkila stang ban lech kam septeng jong ke duriau. Akini ke por rusak bar ke imi ke lelin no suasa ke jing tia. Makin pentian ke kun jong ki opo jong ke kaleng. Barkila buru ya ke wega phone kenang bakin tip bak kun jong ki kala kendit no nak ke jing tia. Mentah berborok kini ke pedona kaleng gerstana ban le enjoy. Berkeladi baru sibun gejing di ke pupun buai. Ada nata kelas tanah ban sumbat kentino sport jong keduriau. Mentah borok kelas sum no sport jong keduriau. Baladan patang ke imi baru den hapo jong kene kaleng. Imi hak ni kapor kalelenya ban pit ke kun jong ka. Baru den do le lang no sport ke jaka badan ke imi. Hak ni kapor den do longi ka ba mu uru la kuasi saban yo kun. Ande kalok jong upar hadu mentaru kampa dia kun setia. Adin bakila lek pat separ jong kata kaleng. Amy kalau ngu bakal septing pa bancingi spok keduriau. Namar bakal kemau tingi ke jing jia jong kupa jong ka. Uli yap hiru opo jong keduriau. Anda hakini ke por udian lesim ke bui ke jing ong jong ka. Namar ulu kuat berpentingi ka bu yo singa bakal ong bakal ting bancingi kini keduriau. Ikum tak hakini ke por udian ulu rana ke Amy balos tanah ban kenti spok jong keduriau. Anda ke bes nibok iki hedok kata-kata kalong. Waladin bakila dep banilek kai bancingi pok jong keduriau kat tokat ni. Kum ta anda kila mud ban kiu selor jang kata kaleng. Hang ni kilio ino bakila kalen apan panhap yo telai. Ni ka life jacket ke bakila ban kiu no nak ni kaleng. Ande menta bakila kema badan tang sakasara po jang kaleng. Bar bakim tipi rupa kumno parkin lek menta. Akan ni ke por kini borok kila persang ban kiu halor jang kata kaleng. Ande damar bag jing trong jang kahai jang kata kaleng kim samla saban kiu de lelero. Kini borok menta kim sam tip su kumno bakin le. Akan ni ke por kilio iya ke we kalama ka badan hasiting jang kata kaleng. Entah kira persang aban tan na kata kalama. Anda kata rokam lakam setia iki namar ba kata kalama kelas tan aban kat. Ikum tak kelaham aban sengit suah bagi perkat pada kewe pat kebuj. Akhirnya kepol keliak senyo na kewe ke phone ke bapa. Ikini kibru kelelek aban pej kata ke phone. Jadi pakai ke phone kalau don nak hapok jong kewe ke jaket. Dah apa kala persang ban sim kata ke phone. Kata ke phone kelahap nak hapok jong ke Ada apa kala persang ban call yang kata ke phone hendai kata ke phone kalau duk no. Mentah paru dan ulah jengmun no iki. Pelong no iki bikin lau no bro ya kijan. Padang ta par setek berpelong no iki kum mutelai. Nak bikin yo no ban kiu solor jang kata kaleng. Pada suah bikin lepat ya kata kakam. Ladan pat kawe kaleng ke pek lenti lembah jong ki. Ini bro kelas taman kemen ha ke kong. Bila persang man perta jingirap nak kini kaleng. Anda kini kaleng pat kam sam tip bagi pan jingirap. Idang mut pan ban bagi dang lek kemen hapo jong kata kaduriau. Bakini kaleng ro kala lenyok klam dah sange aki kata kapor. Mentapat kim dan lat supan lek dokum we. Tak kelarai nak pan lek dah keplan ke bau dan ula depan ong. Ngani kelas tan pan lau bro iki jenjong ki bat ten aku mu telai. Tiu dan mentak los tan pan kawang yo to telai bat kiuru no lor jong oh. Baru jem ro kening kepor lo lek no nak we kaliang jong kata kaleng. Ya bakan don gejaka pakam suk iki pakin kiu. Dah kening kepor ngli isi sabo dan ula kampoi kam sak pedeng jong kata kahai. Dah suah pun yo kiu nak solor jong kata kaleng. Mentak ni telai ubah kita lo ula tekut dah hang ni. Bila ipat so jem bahkan ni kepor lu kupan ham le katari. Untuk olah ham ban ngam so sepok ban lesim kata katari. Pandau la mud piang ban kiu solor jong kesla Dah kan ni kepor lu kum de pen ban ke klik jong oh ka we kanar ka badon kaleng. Kini kalap jing ma bahai ki namar bakas nam jong uje kalahap no ka Bagi latare nak mentah bagi syakruk gas tanah ban poy cakni ke caka. Dan bagi imi pat kalio iya ke jing jia jong ujem.
Umta kali isin bah kicing jia jong lok jong ka Henry kam tipat kumno bukan le. Namar bamenta kil habit ban abang ni. Udan mula sim na Katarina ujem. Ulas tang na bantar ya kata kerok jong kata kaleng. Dari Michel pat lor pan sengi uong ba umdi melek bait kum ni. Uong baladau pan pait na kerok jong kani kaleng. Umta anda kila lai rupan kiu solor jong kani kaleng. Dari kilapan ban hakijing ma bakin sanga miru spok jong kuduriau. Kini pura warngun umta kil stang man kulmar jumut. Barang ni kila persang bani kini kata Katari. Dari udan hakini kepor lukum dung pan bani Michel na kepor. Or Michel ramenta lujur bah hakijing mensau. Dina ta ke imiru kali asinga ba kun jong ka kala kandit na hakijing tia. Namar bakala depan bu ya kafon. Dikum ta kini par arngun kim somla suban le ero. Andai kil susnga be kijing yam jong kun jong ki. Namar bakim somla suban le pe jika kini kepor. Dan ngatukan ni par Michel ru lestana ban telot bor. Namar balajur par kijing presnam jong o. Ta lestana ban ngam suki sepok jong kuduriau. Andai kini kepor ola daki persang ban tan biang usolor jong keslaum. Andai Michel lol hab na sepok jong kuduriau bot leyap iru kata kepor. Ujem mentalos ngau dam hayo dan. Bolong batak na kedau jong u bu Michel lol leyap no. Akhirnya kepor lumu no balik ban sok no yu. Dia kalok jong upat kelapan sengen no yu jem. Dia ujem mentalos tanah mas ngau dom saya kalok jong u. Namar bakal eda yu dan akhirnya kepor. Kini porok mentangi lo i bakil kem telon. Kil persangi rupan perbe ya lor jang kesela kelang bikin lain no nak kecing yap. Kini kepor zakru namar bolo kem telot pelan. Kum tau ma urul tanah ban ngam suki sepok jong kuduriau. Waduh liap beruah kata kepor. Kini kalok jong zakru namar bakil i bau lok jong kau liap no. Kum ta makaro kam som kwa suban ne ang ne. Kalong na menta bakan persang cingino kat saka pakapoy. Marakini kepor kini kalok jong uru kala cingino nang ne. Menta pada saat stang udan jim berkelok jong u. Jim berkem cur bag cing telon. Marakini kepor gila sengi bangsa si sini kijing jam jong kun jong ki. Kum ta kil persang ban keren ikana jengai. Kenang bakan yu sengi no iki. Di wala daki persang ban keren ban kun udi ikana ki suru. Andreke kun jong ki bar kam sebelah sengi suban yam. Ada nggak tukar nimpat ngidu iba ke metro kalau stang Bandung. Baru stop lo stang ban habak ni kepor. Jem mental nang jur cukup jengkem telon. Kalau cukup kalau persang ban MSM ya jem. Ada jem lo keren kaduna ya kalau jang uhang ni. Boleh ya beruhang tahi. Kalau cukup kalau siam si bakal yang ketang ado kata-kata kini kecing dia. Pat makaro kam sam tip cukup no bukan le. Pat kalau huni kam MSM kat kabakayo. Kalau stang ban suki ya kamet diap jang jem. Baru jem lo langam nak sport jang kerja kata kepor. Mentah parudan berkimi kalau persang napan lek pada kawi keboy. Agni kilio iba keduriau ro kelas tang maban ar belum. Ikum tak kilio buj ban bah kapor bakani keduriau ke ar belum. Kil persang napan kiwa kata kapor selor jong kedi keleng. Ada na tau dan nulio ya kawi kejit ban. Tau lain ah imi uang bakin persang napan kiu dah keni kejit. Imi ro mentah kelas tang napan sim kata kejit. Parwat lada kata kejit kelas tang napan masawi kiti jongka. Dari wala dah kata ro kem samdu jengkermen. Lele beban kiu selor jong kata kaleng. Dia ke pakaduk ngilo isi sya bagi imi ru kala puan selor jong kata kaleng. Bagi imi kala pertana dan cingkemen bakal yo naban poe selor jong kata kaleng. Ang ni kala sim berkala aina ya kala ceket ya udan. Pan maka par kala len ya ban pit ya ke kun jong ka. Ke imi kala song kat tokat ni bar ke kun jong ka. Kala kemen baru banyo isa si sen ya ke kun jong ka. Dia ke kepor kala asnga ba udan som drung su spot jong kene kaleng. Unta kala len ya ban pit ya udan. Kini kepor kalau siang bau dan som brung su spot jong kene kaleng. Namar pa kafip kalau jur pa kata kepor. Ya namar pa kini kafip bocor palat deng som la suban sim kata kalap ceket. Ke imi kalau persang napan hirap ya udan. Dia kini kepor kalau kemau biang ikipor pakadang rin. Mamakaru kalau persang ban hirap ya kupa jong ka. Dia kupa jong ka ulangam jelop na spot jong kuduriau. Andala semester pat ngilio ino ya kawe kaleng gababan jang jong ki. Kini kibiru kipadon kini kaleng kila persang berpartai ki. Dan kini kibru par kim sam le jubab. Kunta kini kibru ru haba kalau iba amnan kibru ke jubab iki. Makiru kila le nak kini kesaka. Aku pukul jong kini video par ngilo iba kasara kalau kendit nak kecing tia. Bakal stang roban yam ban buat ya kemi jongka. Dan ngilo iba dia ke imi bakal yeng no habar jong kini kaleng. Pangilo iri udan boleh tia apler no halor jong kata kaleng. Bermentah ke imi kalau perkat no bakal lek pan nang ni. Berkini ke film ru kalau pun nak sebekon. Ublay sibon.